Od 21. marta 1999. godine, kada je UNESCO ustanovio Svetski dan poezije, ovaj datum obeležava se širom sveta različitim manifestacijama. Činjenica da je u savremenim društvenim sistemima uticaj poezije znatno umanjen ukazuje na osnovni cilj obeležavanja pomenutog datuma, promocija čitanja i pisanja, objavljivanja i proučavanja poezije u jezičkim zajednicama širom sveta. U inicijativi da se proglasi Svetski dan poezije, UNESCO je prepoznao način da se izrazi jedinstvo u kreativnosti ljudskog uma. Kako kažu, poezija otkriva da pojedinci svuda u svetu dele ista pitanja, misli i osjećanja. Namera je bila i da se oda priznanje nacionalnim, regionalnim i internacionalnim poetskim pokretima. Jedan od glavnih ciljeva obeležavanja ovog dana jeste da se podrži jezička raznolikost kroz pesnički izraz. Ovim se također želi ohrabriti uspostavljanje dijaloga između poezije i drugih umetnosti, kao i povratak usmenoj tradiciji recitala i promocija proučavanja poezije. Isto tako, ovim se pruža podrška malim nezavisnim izdavačima, kakvi najčešće i objavljuju knjige poezije. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije povodom Svetskog dana poezije inicira seriju programa u okviru akcije Negujmo srpski jezik, gde najavljuju da će se u gradovima Srbije Dan poezije proslaviti na ulicama. Dobro znamo da se danas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru ostavljaju statusi u vidu određenog stiha neke pesme, pa se zaključuje da su korisnici modernih sredstava komunikacije koliko toliko upućeni u poeziju. Postavlja se pitanje da li je to dovoljno. Zato je možda najvažnije od svega skretanje pažnje medijima za promociju poezije kao jednog od mogućih načina da društvo u celini povrati i potvrdi svoj identitet.